to us say and no, me that's it. Me ni akeke oni wahefo no etiefo. Antmano eye me mama awoda for me. Ono na ebra me ba be swaye. Ono me hu no manyina ana ntuma we sesu ono na de maame. E maame de ntuma no e swaye. Anu ti me se ne. Me maame na okay dade a na eye be yese. TV na say me de be shira ni munyam no ntuma ono a so F1 19 me ba be swaye. What the man is saying, on the course, Asantehemaa also a good night at a dapple way. Oka Omame, Ohine, Sauka Omame, and now Pesa can say. Because I made my mea, that years was a Mia Casa. Namaya, na Abono, Ahine. I'm you too for Obrempon. Mia Casa so. Bifi kokofu anu bi yo yokuni eti because me maame a there's who say eye me ana ye di mesi na namu ewo ebem oyi madama oye o maame di obefi aka no ho asem kakra kire kan no ho asem kakra bi pa kire ye na Asantehemaa me maame de na wo ye ni duma je nyina kire se oye Asantehemaa ama me wo fa ni agro ni yemu ye me kai se emra mi ko na me go catch and say maame e pese me sia kwan na me ko to ama di sia so me maame say any e form so koto ya maame this kind of form it me maame ana e man sia koto form ta ko e me ka say masters it me maame no ye say mama e so da kwambo na me maame be frɛ no wa mo wo sam say je ti na mama so say wo be say me hododo me na say me yale me maame be pese obo hu ade ko ti mama so me mame na ayem ye no na eda so ko kra na me mame enso ete amamre ase eye amamre hodu we baka say your tradition no ye mame no fa ni agbo kra oyene say ye kase abobono a ye na yenim de yenim nipa ne bebre kase o abobono de oye what rain kwa ana say rain sanye rain kwa na hima bia abobo no hene no wa na ana say wahima we kwa na abobo no hene no adawoma bigina oma eye ana Asantehemaa bia yoma na Asantehemaa bia bedi besia because say mete anumu akonya so oyi na ma Obrempon ya na wa dem kura again na woka ya tire wo mu ba nne a wo mu nim bibia fa ne ye na wa ya beka cha abugo nya se wonu ehye enne na wo twidai dia oyi na me ya to bia omo hasu ana omo ebi so ya boko na ya ma me na wo bia wo ya so bi enso ya na ona popo yo bia no na no ato de meka aba ko nsam ebi so tutu ne momone ene ni ko bi e wo ho na na don asi enne ya kacho obi asa on na ana the store that be ya na wo pese wo ko so because we are wo which me ko wa hatam e ko di uja we are a yes store which me bie wa de na na mo se wo manya ne nteye se enkrofo enam kumase kageti adwom ho wa mo ba store mu a omo se yase membe bie adwa enti wa bie ya ji sika na mo se me pamacho yen kanchira mo yenim se Lawson TV ye fa ne live ekọ mfidi ahodo aka ye fa ne live ekọ obia friend nia ya wodi dwa owo kageti adwom ene ne mantene so se na mo kada se enne obi ntu the store mu da bi obo se wo monka ye da bi o monka san kire wo bia